I Leon, što misliš? Užasno. Ozbiljno. Moj aranžman je mnogo bolji. Ali koreografija i riječi pašu uz ovaj aranžman. A zaboravi, Maksi. Uzet ćemo moju. Papiri. Beto dolazi, ajde, idi. Da, i što s tim? Da, idi, ajde. Zašto bi? On je ovdje. Idi, ajde, izgubi se. Odlazim jer ja to želim. U redu? Da, ovaj njegov aranžman je jako dobro zvučao. Buka. Buka. Ok, da čujemo tvoju kompoziciju. Odlično. Znaš da sam ja prema tebi ovakav kao ti prema Maksiju, rekao bi ti da je ovo strašno. Zajednički rad može biti... Zajednički rad je uvijek bolji, jer to je buka! Aha. Povuci paralelu sa vježbom koju ste dobili od Pabla. Na primjer, pita je dobra, ali šlag je bolji. A zajedno su stvarno odlični. Nastavi vježbati po tim notama dok ja ne odem po... Pitu. Pita. Brzo se vraćam. Ludmila... Izađi van, ne smiješ me vidjeti ovakvu. Što je sad? Dostavljač ti nije dovoljan. Znaš zašto sam te ostavio? Zbog onog videa. On je došao k meni. Na videu se jasno vidi da si ti. Ali na videu nisi mogao ništa čuti jer nije bilo zvuka, okej? Smješkala si se. Pa smijala sam se jer sam bila nervozna. Zamisli u kakvoj sam situaciji bila. Bilo je vrlo neugodno. Zato sam mu dala karticu jer sam dobra osoba. Leone, stvar je u tome da zbilja misliš da bih hodala s nekim tko smrdi na mocarelu? Kraj tebe takvog slatkog kakav jesi, tako dobrog, talentiranog, tako popularnog. Ti i ja smo vrlo slični. Sigurna si da nisi ti zavodila. Da, jesam. I ako ti lažem, onda neka mi smrde noge, i neka mi smrdi iz usta, i neka mi noge smrde. Ništa od toga neće biti potrebno. Pa, zašto ne bismo zaboravili na to malo i uživali jedan u drugome? Jer smo bolji kad smo zajedno.